District ya Shema abataka kurgo mu ward ya Kiziba iri kushango mu division ya Kagango municipality ya Shema wahati bineho akamwenyo ahamatama banyuma ya government okuhinguza echo gukora urukuto rwabo oruri omuringo mubi kando rurube rumazire emyaka n'emyaka ruri kushakubi Inguto erikuzakorwa nerikuruga itendero mutawuni mpaka Ngoma ayiba kutimba umushenyi umunsharo ya Shema hamwe na Rwampara kandi inguteji ebeire etacherabwa n'oburuburu mwebembezi obenaye tsimba abire nagikozesa kushabo bururu na hamza abantu ngo naza kugikora emyaka kwayo mpaka ubuminista w'ebyanguto agishoizo mu ngute zikuzakorwa abatuze nubagira ngo babe barihire nebina ekiba kugira ngo ukubakiriza kubarabya umwitemereri ya rizi akasente kabe kayongeire kurugara 10 kuzankumi 2 Nisima MP with Kateshi ayirosno track urugutor karwafire takintu kutamburira batsaba sente nyinja bapchi mwene bariyo mbakutwara no ruguto twengera kumusima na nibina kutwara amin twenda kusimba government ya Uganda ya NRM iturumhati kandi eri kutwebembera kurungi na munonga nsima MP witukateshumbwa aho kureba ngo arobingire esente zo kwasa kutkora uruguto rwitoru orukuruga Ngoma kandi rukiza rukagwitendero tumusima munonga kandi iki kizubu kitube twine twayiza kukimara kateshumbu nza kumanta tumusima mpaka akwabwa nyuma y'imyaka nka 20 tube twine government yenyuma MP wenyuma utube twine ubusasa bwangu abatuze bongeire bashobora ngo batsigaze kizubu cy'amashanyarazi ekiba kugira ngo bashashurire emyaka 2 nyuma konkana hati tubakagatungaga usanga mu rubuto rw'itundo rubuto rufunzire imodoka n'ibindi mbere byo musenyi kurabo rudakika stekateka kugira ngo twafana ka chance barutukora nini za transport zibasa kutwangira inzira yegwira accidents nkeze zibasa kuchendera usange twafana chance bajyango barukora tubasa kuna chance usange rwahangu hamukaki nonga abo kutanga ngo ruguto rwitu waza kuzomu wax barukora kandi rwabonera abo kuba rwose ruteganisa nango na muno aha motoke mpango so serenzera bahansisho mhandogu kandi twabatuzi kusisa tubure kitwaganyirwamo ushanga tutakugenda ninyesiga ngo barukora umunkore nungi eboniri buri omwe najaganyirwa mu ruguto icya kandi n'ekwatirine kitwabe tutombo bitaranango no munongeze motoka zacu no truck ortindo rwitu rukatuka kandi ornabe niteka ngo municipality teko basa kukora urutindo gu amana garwo ne sente zaro abebembezi beine amatsiko ngo uteji yakorwa entasiya neza kweyongera okwenda kongera hargiye cyo nyenda kusima entasiya yitu kurugitendero kuza Ngoma ebire rimbi nkitwe municipality tukabe ntufuna obuhereza burungi aho kugira ngo twine byamaguzi bingi omushenyi gwitu nuguruga Ngoma konke motoka zibenzeremerayo emotoka zebitoke kizikayo ziremerayo abamagare baremwe kwija ahabwe ngo ubutombi kateshi ohangare kateshi ogumize motoje kene myaka 30 okiryo municipality yitu aho kayingamba nindangu shemeriyo ne yagayaga ko kwetu yeno yagayaga Gashakwa Justin Komujuni.